अहमद मरोइब पाउ सुकनु मयाई लेकाइदा कुकी मिलिटेंट्सना काबलकपा नोंमै मरुना पांदुना बीएसएफ की हवलदार अमा सोक्लै मैतेगी युमसिंगदा बॉम्ब कया तासिंदुना पोखाइबदगी थौदोक लेप्ट्री अमदी पेट्रोल पंप सिंग थोंग लोनबा नुमित निनी सुखिबगा लोनना ब्लैक लीटर दा लुपा 140 योनबा यावरे 𝐿 नॉर्थ ईस्ट विंडोगे नोंथलगे मणिपुरी पाउ मिडियंग ताबिरी बसिंगबु मनिका सनासमना तराम नोक्चरी हौजिक पाउ संदोंग पिचरी हौखिबा पुंग 12 की मनुंगदा कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट के सुकनु मयाई लेकाइदा कुकी मिलिटेंट्सना बॉम्ब यावना अफबा मखल के मैचिन कंसिसिनदुना लांदारकपदा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बीएसएफ के हवलदार अमा नोंमै मरुना पानबदगी सोक्ले अमदी बॉम्ब तासिलकपदगी पोखाइदुना मैतेगी युम कैक्या अमांग अता थोख्रे कुकी मिलिटेंट्सना कापथोरकपा नोंमै मरुना पानबदगी सोक्लबा बीएसएफ पर्सनल अदुगी ममिंग सोम दत्ता कवे चही 95 रोम सुरे हिमाचल प्रदेश तगिने मा 136 बटालियन बीएसएफ के बी कंपनी के हेड कांस्टेबल ने थौदोक अदु ngase yu pung 3 minute 35 खर हेलकपा मतंगदा सुकनु मयाई लेकाइदा बंकर अमगी मनुंगदा लेरिङैदा कुके मिलिटेंट्स संगे माइकैदगी बॉम्ब अमदी अफबा मखल की नोंमै सिसिनदुना काबलकपदा खंगहौदना नोंमै मरुना ओइथंगबा लेंजुमदा पालगा फाउदोतुना चखिबदगी सोकपनि हाइरे लोइना महाकी मसादा बॉम्ब मचित अमसु पानफम लेरमी हाइरे बीएसएफ के हवलदार अमा नोंमैना पांदुना सोक्ले ताबगा कैस्परदा महापुत लौथोकनबा बीएसएफ की अतै ट्रुपसिंगना सुकनु मयाई लेकाइ तमना जंगसिनबदा कुकी मिलिटेंट्स संगे माइकैदगी नोंमै खापसिलकपदा कैस्पर गाड़ीदा नोंमै मरु अनि पानखि हारे सोक्लबा पर्सनल असी इम्फाल के हॉस्पिटल अमदा पुखरख्रे हारे कुकी मिलिटेंट्स संगे माइकैदगी काबलकलिबा खुलाई अदु अचंबा नोंमै नते एमएमजी मीडियम मैचिन गन हाइबा एलएमजी लाइट मैचिन गन दगी हेना साना चटपा अमसुंग हेना पावरफुल ओइबा नोंमैना सोइदना ओइगनि हाइना सोर्स खरना न्यू टीवी दा हाइरक्ले बीएसएफ के हवलदार सोम दत्ता पालिबा मरु अदु लेंगोइना थन्ना हालबा बोरा सिंगना खल्लगा सेंबा बंकर मनुंगदा लेरिङैदा बोरा फाउजिलगलगा मौंदा पानबनि हाइरे अदुनादी मरु अदु एमएमजी नोंमै ओइबा ताबने एमएमजी दी कुकी मिलिटेंट्सना पाइबा ngamba nate सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स सिंगना पाइबने अदुना सुकनुदा मैतै खुनसिंगदा एमएमजी सिजिनरगा काबलकपदा सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स यावरंबा याबगी चिंगनबा लै हाइना पाउगी लिखुन असना हाइरे कुकी मिलिटेंट्स संगे माइकै अदोमदा आसाम राइफल्स अमसुंग सीआरपीएफ के ट्रुप सिंगसु लै हाइरे लोनना कुकी मिलिटेंट्स संगे बंकर रोमदगी काबलकलिबा मैतैगी युमसिंगदा तारकलगा पोखाइरिबा बॉम्बसिंग अदुसु 51 mm मोटार अमसुंग 81 mm मोटार गाक्तनि हाइरे बॉम्बसिंग असिसु कुकी मिलिटेंट्स संगना पाइबा ngambagi wangmada लै हाइना सोर्स असना मखा तारे अमरमदा कुकी मिलिटेंट्स संगना मनाक नकपा मैतै खुनसिंगदा ngarang numidangdagi hoduna 81 mm मोटार सिजनदुला दारकपदा युमकै यावना पोस्टर क्या मांग अता थोख्रे अदुमा पु हौजिक फावगी ओइनदी असोक अपन थोकपदि लेट्रे मसिगा मरी लेनना सुनुदगी खुनजा अमना फोंदोरकपदा नुमित हुमनी मरी नि चथरकलिबा कुकी गी लांदा असिदा कुकी मिलिटेंट्सना कापथरकपा बॉम्ब अहु मरी युमदा तासिलखरे नोमा कांगदना बॉम्ब कापसिलकपासना युमदा हंजिंदुना तुंबा चाबा ngamdre साफगदबा मफमदा चतुना लेरे लानसना मरम ओइदुना इमुंग मनु ओइना सेना खाइनारे हाइनसु थमोय सोंगना पाउदमखि रंगी पुंग तरागा मखाइ थाइ ताबदा आई युमदा कनोगी दरवावन दरफाइदगी कुकी मिलिटेंट्सना बॉम्ब कापपदा आई युमदा युथक तासिले असोपन खरा यावरे इमनुंजु खरा सोप यावरे अदुना सुनुगी दरिबा तोरेवांगद लेबा दरफाइगी कुकी मिलिटेंट्सजे खरा तहोपितरदि अखोइ जुमजिदा कनामता लेबा ngamtre युमदा हंजिनबजु ngamtre अखोइ कनामता नुपि अंगांगजु अमामा मथम मागंतरा अखोइ चटनगरे मामागी हिंगनबा लम्बिदा अंगांगैजु अखोइजु नुपानिना युमदा लेते आतमनि युमदा लेय दुसु युमदादि चंग ngamtre अदु ngaranggi pung 3 मखाइ ताब साइजिदा कुकी मिलिटेंट्सना तरपा केनो टेक्निसि उरिसिंगजे मोइना बॉम्ब थादरी सिंगजे जो खजु दरफागी साइगी कुकी मिलिटेंट्स खरा तथोपितरदि अखोइजु सुगुनुगी ब्लम टाइम मैम तरगा अखोइजु करिगुंबा खरा तौतरदि अखोइजु यात्रे अखोइजु युमदा हंजन मंगमतरे ngasiदगी मैतै अमसुंग कुकी अनेगी मरकता सुगुनु मनंग थोकनेबे इरांगसिगी ngasi नुमि हुमनि मरिनि सुजिलाए मसिदा आइगी युमसिगी सिदा नकल ओयसिदा बॉम्ब रे मय कपने इसे ngरांगसि हाय हाउबदगी कापसिलखोजि बॉम्ब यामद्रबदा मंगा तरुक्ति तारा दु आइगी सिगी मिन मंगोन सिगी सिदा अखोइ मयगी बीएसएफ फोर्स की मयमी अहुम मरी तुमगा लैजबनी अदु मय पुंग तारुक तारमदासिदा मय कमांडर सिना मयसे हौदोकपिरे हौदोगा नोना सिना सेंगो नोय थेंगमले खोदमले हाबदगी मयसे हौगत हौगलपगा मचिमा सेंगो थोखिबगा
ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯑꯃꯁꯨ ꯇꯥꯁꯤꯜꯂꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯂꯨꯕ ꯑꯃꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯨꯝꯅꯤꯡꯗꯦ ꯃꯐꯝꯁꯦ ꯍꯣꯡꯅꯤꯡꯉꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯩꯗꯤ ꯅꯍꯥꯟꯗꯒꯤ ꯍꯦꯛ ꯀꯥꯞꯅꯔꯛꯄ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇꯨꯗ ꯑꯩ ꯌꯨꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯨꯝꯖꯕꯅꯤ ꯑꯩꯁꯨ ꯌꯨꯝꯗ ꯇꯨꯝꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯉꯔꯥꯡꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯅꯤꯅꯤꯁꯦ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯥꯗ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯤꯟꯐꯝꯗ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠꯇ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯩꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯝꯕꯜ ꯑꯃꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯪꯒꯦꯔꯥ ꯏꯪꯉꯣꯏꯔꯥ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯋꯥꯕꯁꯦ ꯈꯥꯡꯉꯒ ꯂꯩ ꯏꯇꯨ ꯏꯆꯥ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯦꯠꯅ ꯈꯥꯏꯅꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯌꯨꯝꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯅꯥꯝ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯨꯒꯨꯅꯨ ꯈꯨꯡꯒꯪꯁꯤꯗ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯀꯅꯥꯝ ꯂꯩꯅꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯦ ꯌꯨꯝ ꯂꯣꯏꯅ ꯁꯣ ꯂꯣꯟꯁꯤꯟꯅꯔꯒ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯆꯥꯐꯝ ꯊꯛꯐꯝꯁꯨ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦ ꯆꯥꯐꯝ ꯊꯛꯐꯝꯁꯤꯗꯤ ꯔꯤꯂꯤꯐ ꯆꯥꯖꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯏꯅ ꯀꯥꯞꯄꯤꯁꯦ ꯅꯨꯡꯗꯥꯡꯁꯤꯗ ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯖꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ MMGꯒꯤ ꯃꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯆꯔ ꯔꯥꯎꯟꯁꯨ ꯀꯥꯞꯄꯛꯄ ꯎꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯔꯥꯏꯐꯜꯅ ꯀꯥꯞꯄꯛꯄ ꯑꯣꯏꯒꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯗꯧꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯐꯥꯔꯗꯤ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯣꯏ 51 ꯃꯣꯇꯣꯔꯁꯨ ꯀꯥꯞꯄꯛꯑꯦ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯨꯐꯇꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯞꯄꯛꯈꯤꯕ ꯃꯥꯛ ꯇꯣꯞꯅꯤꯡꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯃꯇꯝꯗ 51 ꯃꯣꯇꯣꯔꯅꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯈꯪꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯊꯣꯡꯈꯣꯡꯗ ꯇꯥꯈꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯃꯁꯤꯗꯤ 81 ꯃꯣꯇꯣꯔꯒꯤ तारगा पोखाइबा माली यामद्रबदा माग मफम जगह फिट मरी मुकुम लुई माकी ऑल राउंड माके अकोइबे फिट मंगा तरुक तरेक की अकोइबे राउंड ऑन राउंडिंग जुलोन पोक दुवाइना तौखारगा लाउन पोक तार लैरेबा ngarangdagi hoduna manipurgi tampaki mafamsingda leiriba alpamsing numit humni thonglonbagi khongjang changsilakpa asina maram oiraka tampaki tongan ba mafamsingda petrol black te yonba hore hokiba February 15 da petrol pump ki mapusingna financial crisis amadi donation amasung demand myam asiga mari lenana emergency meeting amafamlaba matung lawrakiba warep asna micham myam da khudongcha da bakaya mayoknare petrol pump thonglonbagi khudongcha ba lawraga lanai mioi sina petrol liter amada lupa chamaga humfu dagi horaga chamaga marfu fawba yonare अदुमैनमक पेट्रोल पंप थोंगलोलबसु मियामना चथोक चसिन तौदबा यादबना पेट्रोल असि ममल तांगलबसु ब्लैक ता हानरे मणिपुरदा थोक्लिबा इरांग असना मिचर मियामदा अवाबा कया अमा मायोक्नरिबा असigi मथक्ता पेट्रोल पंप थोंगलोनबा अमदि ब्लैक ता पेट्रोल ममल वांगना योलगा लदोन इटिक तौरकपना मिचमदा अवाबगी मथक्ता अवाबा ममुक हाबले थासिगी मापंदकी चथरकपा काउंटर ब्लॉकेट ngasisu Bishnupur district ta maka chathare Morida leba state force inda ko kimlitan sina nongmagi changdraba yadraba potlam sing pushinba pochai piba yaroi haina athingba pirakpadagi counter blockade maka chathaba oina Churachandpur da pochai pusinbada athingba piduna lakpane Bishnupur district ke Tronglawbi tera khongsang bi 𝐿𝐄𝐰 lambi da nupi sing thoktuna gari da pot pubada nongmagi sizinaba yaba kharatang puhalaga atai ahen ba pot sing pudana ba jaksinna ngakseli कुमजा इमिसंगनी सुपना मापन के फेब्रुआरी 13 उखरुल द थोखिबा लाइबक थिबा थौदोक अमदा लेखिद्रबा डॉक्टर 𝐶𝐄𝐰𝐬 अमसुंग ए राजेन लेखिदबगे 15 सुबा निंगसिंग थौरम चुंगसिन मिनारसी हाइबा हिरमदा ngasi मपारी निंगसिंग कोल्लोप मनिल नसिंदुना चैराप कोर्ट complex manakta leba mapari ningsing kolda pangthokrai thoramadu socio political commentator posamam sonamani Dr. Ambedkar State Awardee Yumnam Ningol Ibethoi Debi Saita Academy Awardee Sarachan Thiam Manilgis Chairman Soram Tikendrajit Singh amadi Environment and Climate Change Government of Manipur ki Director Tarangbam Brajakumar Singhna President members on 𝐶𝐄𝐰𝐬 Thoramadu manung chana leikhidraba athoba ahungi photo da leisu katune kai khumna ba utkibaga lunena Bir Kumar gi saishakpa singna leikhidraba singbu saithaba isai amasu khudol tamke Thoramadu kamari lenena mapari ningsing kollok manil gi convener Kapur Yumlembam na phongdorakpada lamdam asa khunleminari bafuru khudimak amata oina punsina si haibasi puthoklaga nainagada ba wafom nate masi isa isa gi mingda yaudaba posak amani Manipur da hokhiba puwari ki tangka kayada ipai pusing khudimak na karigumba hiram amatada furup sing amatoina punsinabagi wafam khanaramba lekhide atubu masi pumnamak ase manilna khananainaraba matung furup khudimak punsinaba hotnabada wakhalgi leina amakum miyamna poklakhiba ase kariginu haiba nainaduna aikhoi punna amata oina pun minasi haina su phongdoke wasi hokhiba 2009 da February tang 13 ukulda jin kuba Dr. Kishan amadi inaw pa maduda madando da thabak tawa inaw token amadi ari batsham rajen bu yam mi hathina yam buteng waina ekoi hathiba adugumba athoba mapari ahum masigi ekoi masigi numit asida magi leikidabge de and basari pangtok sabani ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯍꯦꯛ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯨꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯅꯤꯡꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ
팀 ꯑꯃ ꯊꯝꯖꯩ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕꯗ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯊꯝꯖꯩ ꯍꯟꯗꯛꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯖꯩ Security Force Naching amasung tamgi irang tholakpa yaba mafamsingda search operation chathakre amadi tongan-tonganba mafamsingdagi yamlaba khulaising phagatkhre hari pulisagi thadorakpa report amaki matu ina Kangpopi district ke Boljang manak nagna leiba Kobru Ridge take magazine yauna SLR ama 9mm pistol ama 36 hand grenade ani 7.62 mm gear RDS tara phagatkhre jamana bathodokta Kangpopi district North Changaubung area dagi magazine yauna carbine machine gun ama 7.62 SLR magazine ama number 36 hand grenade ama wood piercing cell ama local made pumpi ama fagalay lonina numit adumakta Churachandpur district ke Haizang forest area dagi single barrel ahom 7.62 country made rifle ama tear gas launcher ama rubber bullet kunmari yawba box amka lonina fagat ke amadi magazine yauna AK47 ama live round maru ahom magazine mari yauna 9mm pistol mari amasung 9mm ammunition tarasu fagat ke hare amaramda ngarang Imphal East district ke Manaing Kholdagi ahangba magazine ga lonana SMG carbine ani fagatkhre haukiba February 15 da Churachandpur district ta government of property sing mob na manghan takhalaba adu thengnaba security forces sina miyam adu lakshinaba khotnaki maduda miyoi 13 asok apan nanghanki baga lonana miyoi ani sokpataki laikhidre amasung security personnel ani su asok apan nangki hari lonana flag march ama security force na Churachandpur town da irang lakshinaba chatki hari Ngarang Assam ki Jorhata pangthokiba Parak Cine Awards 2024 North East ke Film Festival da Mapari Arts Production ke banner makhada Dani Akoijom na produce toba amadi Bijagupta Livestream na story screenplay amasung direction piba Manipuri film Bamon Ibemada Resmi Sorok haibam na Best Actor Female ke mana phanglakai Hojik pau ke marathon na tim break amatang luminasi Welcome you all to UNAPO School Chanum, Imphal East, a fully residential school ranked Manipur #1 in All India School Ranking Awards 2023-24 by Education World in Co-Education Boarding School category. Academic session for 2024-25 will begin on 1st April 2024. Registrations are open for classes 4 to 9. Hurry up for registration. Diabetes ko loina de hingliba sing tha magi manungda control to bangamle urea creatinine wangbasu tha magi manungda hanthaba ngamle khong hamba nungai te basu numit manga nigi manungda fahan bangamle pile saibadi nungsang na basu chama da chama fahan bangamle cholesterol wangba numit kunida normal oi bangamle bp wangbasu tha magi manungda normal oi bangamle fatty liver oi basu tha magi manungda fagat han bangamle pumnamak natural oi ba hidak makhalna lain jabani hakchang da sokadaba side effect amata laite makata na hidak chabagi mathau su tararoi hena kupa parol gidamak ngasimak langsin birau diabetes hospital soibam laikai ayangpali road opposite Karkinos Jennings Hospital Porompat Imphal East near Punjab National Bank.
40 years of trusted diagnostic service. Babina Diagnostics. Break matunda mayam bu amgana taram nokchari makataba pawsang pichari hojik thokli berang asida child right ki matangda thabak toriba organization singna lining laishol ki khena ba thamdana angang singi thabak torakpa matamda miyam ayetpa pipi kanu angang sing asna tunggi yumbini haiba si khangna thabak tomina si haina Manipur Commission for Protection of Child Rights ki chairperson Kaisam Pradeep Kumar na phongdokrai wafam asi ngarang Manipur Commission for Protection of Child Rights MCPCR amadi samagra siksha Manipur ga puna khosan maduna convergence workshop amongst stakeholders working in the field of child rights and protection haiba hiramda Manipur Press Club ta pangthokhiba workshop aduga mari lenna phongdokhibani thoram aduda Manipur Commission for Protection of Child Rights ke chairperson Kaisam Pradeep Kumar samagra siksha Manipur ke additional state project director Sarasham David amasung director of social welfare ke director ngangop utamna thoram mapu oina sargyake thoram aduga mari lenna Kaisam Pradeep Kumar hai hojik lamdam asida thokliba conflict asida involved toriba group singna angang sing di lan yaudaba kangpuni angang sing sokpa yade angang sing da khaliba fataba wakhal thadokpiu angang sing lan gi punsi khangde angang sing da afaba chinjak pi na ba aikoi punna khatnamina se angang sing da angamba mateng pangna ba aikhalakpa thabak thoram sing da tampak amadi chingda tariba miyoi sing na apanba pibiganu angang sing lan asta safaga da bam fam da laina ba pibiyo makhoi da lan gi joina pi kumsi makhoi kan ba haibasi aikoi gi khwadi ki maru aiba thabak ni khanse angang amadi nupi lan da yawhaloi dabani makhoi hatpa si crime amani lunana angang sing gi oina lan asidagi sokloi da ba safaga da bam fam da thamba mathau tai haiki Manipur lenata aina kanba bilam khak to leni madudi project thogiba content ki film asega yamna chusana momongda English singani ga kunda November gitrani thoida Manipur lengatna notification gazette notification topi raba Manipur State Policy for Children 2020 haina mabin olaga government na masibu miyamgi oiba mo launa wida notification thokraba asigumba policy ase objective enact to biro masi cabinet na approve to biro aina yam kanan singderi maramdi haiba policy si India gi manungda koigi yamna top pa haibadi conflict oriented oiba conflict ki victim singi yenga semba dumba yamna special oiba policy ma uina lakni matamduda koigi 2017 na dai yam kan na koi corner ki mani ya matamduda commission gi members ojiran ya nan drafting committee gi members oirne loshilakpada maroiba pausing amuna pijari Sugnu mayar lekai da gukim letas na kablak pa nong may maruna panduna BSF ki havildar ama soklay may tegi yum singda bom kaya tasinduna pokai bagi thautok leptre amadi petrol pump sing thonglon ba numiningi su kibagal lunina black ta liter da lupa chamaga marfu da yon ba yaure hojiki oina di Norris Midona sandokjari ba Manipuri pa matang solution jare mideng tapi pa mayam pumna mapu amukana khurumjari